Ka National People's Party hakalai phau tarik naitung kalakeu menta shakalai phulai ngut kajingbun pat hayeng dorbar thauan kajilla da kajingwan penyaso jong UMLA jong Congress na Meliam constituency ba Ronnie V Lingdo. Uni UMLA na Congress ula pendep ya kajing penyaso shaka parti NPP hakmat ulampang kayeng dorbar thauan kajilla Thomas Sangma kumju usembut menteri rangba kajilla ba snyaw halang dhar na lor kiwe. Ya ubah Ronnie hakani kesni lawan ban senran lang da kinong yalam ka parti na ka constituency rengkat ki bahayeng hasam. Delete just put one round seat. Thank you so much. Sorry, Sampai kalong ba kibriu mentam kisungtu bangi don kam kasorkar kabaskem ni don kam bangi amatin pareng stability namata overall development of the state part jongka constituency jokopo mo te kade kata ka ba penbori ki pai ba ki ong yang join no sa kane ka parti mengini yo sarkar ka baskem bat koroi ka pa te kadulu ba kajing ndawa jonga kolong bet ba ka constituency kan yo development koroi ka pa no ka puli puthi kumba mombi kalantik sengken ka punta kibobon ki jingdawa punpej menta kum ka police station ngim don kum ka veterinary hospital ngim don kita ki bangin sekren pat hadian oh ndai ngala arung klam don kanu ka don ba di benle menta kam kanu ka rai ka bangin sim ngide ban sim sha ya ka jing menjur jongki pada kadai kata ba pindapat mentang rekiri karne ki nong yalam jonga kiwan but kini ada tang sau sanur na kawai ka sino dehnai da phi ong ban wan lam lut berkhit de ki hajar ki hawajar ki non tri de hadin ba nila ya keren ba ki makiru la karpat yang ba menta bit ka biang jong constituency rungno shak ka sai de tang kata ye ikumu ka performance jong kami ke MBA tu menta arsenal sih. Ki dangapet na I kamba ka roy ka par kawan hakne ka dito no suai nuksa kumangi sa tay layo smo kren po assembly ya ka four lane ya ka western bypass angka ka kane ka PHC po umtlong mo itna angka ta ki roy ki par ki wan ki tingi don hongni ban sakriu pa ba ang pe ba ka jingdon kam jong pa ba kat bala mangila pan Atau kali ka sinjam jong pi kami tak apa FP wada ki ya kon biang ai election ujar ar program man ba NDP ka dan mali bare mo bade nong tray Bashir Rahman ha jong parti ba hamlat doling itu kan tak apa election ujar ar program ini ha mangi ngamla ban ong ba nangan le kunta manum le kunta mangi ngi song pa ba ngi song ka parti telada ka parti ka smu ibit manaya kapiang nada ka smu ibit panai paham na yun kabiang dari kalong ba mentang yun tu ba arsenal siteng ban pek ba ngin penbiang kajing dawa kajing kam cuki pai ilalong wei na dinong yala ka political party ka don kapor ba ka kiyo ka don kapor ba ka hiya lesi menta ka di kapor ba congress party ka dang hiya dari kum ka political party kamot ni habbo shwa ya ki pai ba kama nei kamot hoi lada ka party kam don ban a kajing sekri pai ba kam don jumot so alor itai nomren asim kene karai rengkat ini mungkin persian jonga kiwan ini baru kita kacang kemen batai makihi kepala ong yang ba ngilei ngilamut panong ya kirung kam mensua tamaki ong nimnot matapat lai lada dai bakim kersian ya kim ya hab bakene kajing ya sno jonga ba National People's Party ni NPP kinuman atrai kilara man nakalamayong ngani